Ki sipai ka Iran kabalatip kum ka IRGC mentakasngi kalabar ngam tenge piang yo menteri rang badu kari Israel u Benjamin Netanyahu ban ktong bat ban penyap eu lada udang im da kabor ha ka bana kalian jongki kila sinru yo Benjamin Netanyahu kum uruna ruba syirkai uba penyap wat yaki kelung ki kena kat ba katma hapring ka US Israel Persia ya ka Iran kadang peteng hadu mentah. Lada une urunar penyap ya ki kelung udang im ngin peteng bej ban budin ban penyap da kabor bara penpau kini ki sipai lingba ka sepa news kalap sai kubor ka jongki kabla kadawru da ka AFP news agency kana jing berngam kalawan hadin kinit kenta ha ka bau Benjamin Netanyahu uba kilapan bena baki layo penyap kaba kana jing pemna jongki kala sapriang state ba haki social media Henry nakaliang ka office trikam une umitri rang badu kari Israel kilapan bena baga kubor yap ka jenguk kadai tangka kubor top u prime minister udang syai tang kelain ba sibun kijingkam bamla pansisya bat ki report ki balapan sapriang lengba ki online ki balakam bau Netanyahu la sya penyap nemen saw ha kijing tanam ding ka Iran syapo ka Israel kajing pensapriang pajba kini ki kubor ki balapur state keleng haba ukun jeng uru syam lapos ye ha karensan social media X la bonsngi la pelong ye ki kato kane ban perkhat bala bandan ki jingjia songsi ha ka ying ke jongki ne baula yap shisha Netanyahu Henry omdan setia kino kisaki ban pensisha kat bana ka office rekam jong Benjamin Netanyahu kelapan syai ba Netanyahu umpat yap setia Henry ulong ubakoi bakia baru badang peteng bej ye jing rekam kumajulong hi man kapor